खुरुमजरी नॉर्थ विंडो टीवी ने संदोक्चरिबा न्यूज एनालिसिस में ताबीरिबा पुमनमपु अहाम मकदा तरामनोक्चरी ngasi imphal da phone kiba marueba pauche sing da kari karamba marueba headline sing yauribage habidu khananena bagi damakta aikhogi studios and lengsin dina laibiriba expert panelists asi miyam tungtang saktak jage mingoina panjarabda oza Dr. YENGKOKPAM DHAKESHWOR author and columnist oza bo ham makda north window gi maikadi taramnokchari ja oza ngasi gi analysis asi makha chathar poina aikhogi headlines amaka थमजगे गवर्नर ने एड्रेस चौदुना असेंबली मिफम पांगथोखरे पंकल चांगयंगदा चीफ मिनिस्टर खेमचांद माई पाखरे वाशक लोबगी थौरमदा हकथेंगना यावखिबा खौते अमसुंग ngursanglut असेंबली मिफमददी वर्चुअल मोडा सरुक याखरे ओजमसी खोगी गवर्नर नतरा निशोशुबा खोगी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली तरेशुबा सेशन हौतोखिबगा लोइनना मसिदा मणिपुर इंगतप्पा माइकैदा खोंजल यांगना जंक्शन बंगमले हाइना गवर्नर की वारोल पीरी ओजा समतांगजे गवर्नर की वारोल से कमाई थमनी ओजा हाँ मक्तदा नोटिस विंडो टेलीविजन के अयु की न्यूज एनालिसिस में ताबीरिबा पुनमको खुरुमजरी लिरिल गवर्नमेंट अमा लैबा तारदी कोई गवर्नमेंट अमा फॉर्म तौबा तारगदी सेशन अमा होदो तारगदी गवर्नर एड्रेस है मरुइबने मरमदी गवर्नर की एड्रेस सिदा मागी गवर्नमेंट की मागी तौगदबा अमदी तौकिबा सही की रिपोर्ट है तारे को अमरी तौरकदबा विजन यावबा से पार्लियामेंट प्रेसिडेंट की रिपोर्ट है प्रेसिडेंट की एड्रेस है नी को गवर्नर को कोई केनोदना असेंबली दना गवर्नर की एड्रेस है नी सिदैदा गवर्नर थंबत गमाई इन द नेम ऑफ गवर्नर लोय ओर थोपनिना लेदिबा माई गवर्नमेंट अदुगी मागी तौगदबा प्लानिंग अदुगो तौकिबा थबक अदि पीआर गा लोयरकपगी एनो तौबनिना गवर्नर से होजी याम रेस्पोंसिबल पर्सन नम यम वांगबा मरम अदुना मान हाइरिबा पोसिदा कोई येंगबा ताबनी मरमदी मान सही अमा माइलेंग सेशन पाइरे अदई होजिना मु पॉपुलर मिनिस्ट्री अमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमदा मियांग रिप्रेजेंटेटिव सेम पॉपुलर गवर्नमेंट अमदा मा हैंड ओवर तौखरे वासक लौखरे को एज पर नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी की मतुंग इना डेमोक्रेसी की अखोई चना कांगलों की मतुंग इना मागी वासक लौदना मागी पागन चांगिंग तौखरे माई पाखरे मरमदी मसिदैदा मागी गवर्नमेंट नमा लैबा तारगदी मसाना लैबा अदुदा पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन तौनो होनबा हाइबसे क्वाइदगी प्रायोरिटी ने मसिगी प्रायोरिटी सिदैदा मोइदि फोकस अदुम तौबा ताबनी तौरैबा खुदिं मसिल होइना अदुदा ngakpa ngam haibuduna amani tano protesters फनायामना लेरबाउदा लेबाकी साथी हजेलना होनरी साथी हजेल ए हाइबसे इवन से पृथ्वी वेन थोइ ईरान दबोग लक्षण होनरी को मयाम माइ गवर्नमेंट की प्रोटेस्ट थोला जो मतलब जो माइ गवर्नमेंट की माइके देगी अखोइ लक्षण वंगमे ना हाइरिने बो शांति हजेल माइ तौदना लेरिबा रियलिटी हाइदनो तोंगान बमनी बट गवर्नमेंट की मागी ओइबा मागी वांगांग दे लेबाकी इरांग लेरे लेबाकी थांदु लेताद्रे ना गवर्नमेंट हाइगद्राबा अदुमाइ तौदना माइ गवर्नमेंट अमा लाबनिना मागी मदु हाइबम थोपा अमदी माइके अदोम संखेलकनबा अमदी मयाम पुनमकना अखोइगी गाइनरिबा पामनरिबा इंगतपा तंगदु लेताबा हाइबसे अखोइ मयाम पुनमकना पामनरिबा अमदी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हलकपा अमा हाइबसे अखोइ मयाम पुनमकना मणिपुर की मयाम पुनमकी एस्पिरेशन नेबको अदुन मदुगी एस्पिरेशन दो हजिक तबना तबना अखोइ संजय लेबनीना हाइबदी मसिगी कनो गवर्नमेंट की माइगेदेगी माना हाना इंटरप्रिटेशन अमा पीरिबा शांति हंजल ए तंगदु लेता फिल्म तमत संजय ले हाइबसे गवर्नमेंट से इबा असिना मागी अहानबा इविडेंट एग्जांपल अमनेबको हाइद नत्रगदी गवर्नमेंट अमा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमोएबा गवर्नमेंट सही अमा फारे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस लाकपा लाक्तबदुना तोंगान पोर अमनी अदु कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस लाक्तना बगी तंग सेमबगी वांगासे अदु तागदी मा असेंबली पूरा फुल डिजॉल्व तौगिबि याय अमा तौगि अमा तौगे तौदना होजि मियामगी खनबा मियामगी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा हललक्तना कोललक्तना वासक लौदना तौरइबा खोलइबा अदगी हाना साइड चंगबा यारमदबा कैदबा मयाम कम्युनिकेशन मयाम लेरमबसिंगदो एनियाव वासक लौबा यावदना डिप्यूटी सीएम ओइबा यावदना अदगी मयाम होनरइदना को सी मयाम सिना मरम ओरकासिदा अखोइना मागी टेक्निकली होजि उरिबा मागी अखोइ इवेंचुअल हाइतारे को सिदैददी अखोइना गवर्नर की एड्रेस असी अखोइना अदुम मागी विजन अदु होजिबोकी रिलेटेड ओइरी हैना अखोइना लौबा ताबने हयेंदगी अमु मई हयेंदगी अमु नोमई कामनदना तगा सालाम थोंनरगदी माय गवर्नर की एड्रेस तो अमु रिलेटेड ओइदरेबो होजिबोकी ओइनदी ngarang hagi wafum ngasi bokti related oirieba to some extent magi pendaba kharana kaino madu yawe da yawe na area o magi occupied area kharada kaigum kha irang khara thokpo khopo gi pauri tai ko
adu natabada heta hawai ge dumai na mi hat mi pun thokna dana kona tawbududi huji adugi leite tana ko leitabani na hari ba port mayam singa se masi not only government ki hona ba kaloina na people ki consciousness ki level lakpa aduga magi understanding ama akoi gi what is Manipur idea of Manipur si kari no haibuse realize to boda tamna horok pai tare ko haidi leriba magi kaina ba yaroi da magi e gi relation mayam thora kan da ko mayam lakpa family ama haibuse khare khanora kan aroi bada adum akoi magi family haibasi kai biya da pot am leidana ko adumai tawdana Manipur gi leriba singi silinaw marum apang tam gi leriba mayam pura makse akoi lamdam sibu ngak pada lamdam sibu kan bada lamdam sibu sengat pada masigi puari ma lakno hona bada yamna chawba sangaba mai cultural aduga relation aduga ethnic relation blood relation tongan ba mayam lakrabane ko aduna mayam yamna consolidated oiraba society amada karigumba singchep kharana ta thugaira ngaki keno kharana thugairaga putu yagadaba nateba adugi consciousness akoina ngatang manguraga su hojik tamna halakpa hodana se akoigi even ojik mayam thongna retana ko nimsa ke game deputy cm lobo kanda da du wasak lobo kanda da ai cookie keno nate mai geno do wale kole haibagi pawthul idana ko thado oina adegi di se maroina bhai pei oina tongan ba lady ba mayam singa se ethnic composition se Manipur haiba se akoina asumna akoi punna sabani tongan ba masjid khragi nation ama establish to wi aba nate haiba se akoi gi apunba national consciousness ama lakpa sideida akoi hojik uriba phenomenon khasina koi mai mangla sangche lehan uri ko maram masina governor gi leriba address se to some extent hojibokti ma related ori hena koi lowa tabani adubu hoji ata hairaga hayeng ata kari urkadum haibungam dabani na koi adum mieng ama sangaga koi gi oiba tongan ba alertness amadi adum koi leiba tabani haibu kumsi matang sire thamjani yam chuma wafam neuza aza mathang za khoi gi honorable khoi gi chief minister yumnang khemchana phongdok khibada state asida khoi gi ingtapa purak na ba hona bada ruling amasung opposition party khoi member khudi manga thodang lomina si habi wafam su thamli madugi sumatung ina khoi gi lanjanari ba idp sing gi tangdu leita da ba khoi waroshin ama purak na ba chap chana khona gani habi wafam su pali sa matang ati oza gi matri kamai thamini masi si minister mo oiba taraga dileba ke si minister mo oiba taraga dileba si punna akoi ubatabani maon opposition ruling haibudu magi political kenodugi wane boko aduga madi lebak sigi opposition gi su minister ni ruling gi su minister lebak myam sigi si minister ni aduna magi wafam di masi tangai patana haibum thokoni haida be yadab aduga mayam su cooperate togum thoi maram di akoi se tongan ba party asia sam na kana congress na magi election thenari sisu vote yauri sisu akoi constitution ki makara lingi bo government si moi ongtang paiba miyam confidence pipi woni lingbai wan ha yawi wane ba moi india dagi na constitution ki wang sat lagi na leiba na tebo maram asina leiba pose framework asigi manungda makoi na pamba mong du da potu nakpa yana bagi no claim tawna bani that is madudi political game gi wane aduga apunba aspiration amadi apunba Manipur apunba tangdulita Manipur haibasi madi akoi gi thamoi gi nanthok pa yada pot ama leibani na the opposition ruling adu adai wa from leite bu anyhow laiba thabo kudimakta criticism oiba taragasu constructive criticism pi batabani adu suggestion pi batabani I smile to honing si lagari si to way abane that is the statement amagi nesal adu nato adu gi pot mayam sing ado aikoi punna madulaina congress yawi bjp yawi adu gi wana tabo ko lairiba apunba Manipur gi aspiration amagi da maktadi aikoi punna any where madudeda any kind of bias some who yaudana any kind of ethnic ki political ki kari ki difference am da leitana ko koi punna honamina batabani madugi appeal dunena ina khalleba koi andaki anova oina wasak loriba honorable cm YENGKOKPAM mayam da appeal tawriba ofam se adumaina oiganena khalle ado aikoi matamzu 2027 da akoi election tawgadabani na matam asidi smooth functioning tawba karigumba akoina sidaida si masida akoina smooth oiba ngamdragadi government ama lakpa sidaida akoina smooth oina function tawba yahandragadi masida politically natra kaino na khongchep haina ra kan sida tangdu leita da film ohenna basina targadi akoina tu tha si amu pr si amu haloi haningai leite
ko amwa la ko kan di kari wor kani masana assembly job to bata adu election ju uba phangaroi koi myam na mandate ama lo che na panari batuni semeng election se adu ka shu uba phangoi maram di tongan ba magi system ama la kani aduna matang saida aikoina government ase mapung phan lehen ba aduga plus amana aikoi gi peace and tranquility hanjela hona bada aikoi punamaki maiki punamaki angle dagi aikoi punamateng pang kan side da pose aikoi yamna intact Manipur peace loving people of Manipur aduga yamna nungsi sanan leminaba Manipur amada within the short span matam sigi manung da koi punna hona minaraga madu phangna bu hona mi bata tabane buko aduna tana koi sideda adu haijan naraga ma toroga irang tholaga provoke tolaga mai sahala kholla kai doroga taraga di hojik amu nong na PRC impose toro haine kai su leite mam di constitution gi provision da lo yaba ngantane buko aduna leiba myam punna makse irang thon ba haibase akoi gi manung dagi akoi na thon jagada bane akoi na control tau jagada ne akoi na sem jagada ne aduna hojikti akoi phase ama hogre hogiba phase usa khrasanu hojikti akoi apun ba tangdu leita ba akoi keno mai wakhan khamin matam yore maram aduna haiba phum sigi matang da honorable chief minister anobu sigi wafum singa se yamna wan thok leiba aduga matang yamna saba tawhum thokpa aduga maya punamang nasu masida cooperation pigam thokpa tanja amani hena idi sumain thamjage mata aza kogi handaki nauna sengkhiba anoba lainga ga sida kogi lamdama sigi maitai pangal MLA ahungi manungda cabinet minister pirak tabadagi minority furup amo oriba maitai pangal singna pena kidre haibagi headlines ama yauri oja masigi matanga su kogi masak naira ba kogi Manipur gi kogi social activist kayana su phungdo posu laigre oja masida kogi oja lakchani de handaki popular government asida kogi apunba unity oibagi masak ama oinena base kari kamaina oja gi mata kamaina thambini mase masi ai bu haijau hairadi ko ai minister gumba adai kari gumba si dai ethnic line da yam ka hana emphasis pi ba mi oi ba mi du dai pamje de bu community line da do ethnic line da sina su maram mor kan Manipur ge integral magi political aspiration da ko my political activities da magi political responsibility da magi national and state responsibility da adu mai toroga magi responsibility sina base ai di adu na hena maram saina khale moi BJP ki kari ba amadi magi ally oriba myam punamak se madudai da anything any person namana minister oisunu phanga adu magi political performance magi social performance magi activity sing do adu dai da moina pi da bai di khangde ko adu dai da base toroga idi pi hanning e ko ai community base to ba ethnic base to ko pasi ai di masi yam ka hena ai adona kanda ai di keno to ba ai di leite maram di Manipur gi bakun ba mioi sing ase ai di kanana pangano kanana meitei no kanana tribe no adu no na usaba mioi manate ko as a whole Manipur se Manipuri amoina ai di main khanjaba mi oibani na ko ai adona kanda ai di yam ka hena interest logde phang any mi amna phang pada any person amna magi political magi keno dugi lady ba government dugi political aspiration am di leni na ko madu mit tawno phona bada any person amana minister natraga portfolio ama hold taw matam da madu akoi da kaishu thoina ID community oina ID adona kanda oina emphasis pide maram asina phangpo oisunu hoji cabinet ke expansion tawkane na khale maram hoji lady si mi si minister tharaga speaker yaudana moi manga oirungane na khale ko adugi manga dugi matungda taret ama wali dana ko adida any lady ba magi political lady ba hoji shamai ba no government sigi magi vision political aspiration ama soidan legani madude da tangai phadena khanba musing ado adum madu adum mai yaujara bu ko ama oire ama oigera anything high tare ko adugi potu da ko adum no to utpata bani aduga Manipur city ethnic yami ko community yami makhan yamgre even akoina maitai ni haisi bo yek salai adu mangang luang kuman adu araina leiri bane ko adu kuman gi mantri MPU luang gi mantri MPU angong gi mantri MPU moirang gi mantri MPU haina radi wa du yamna ama sana ghrane bu ko armai tawdana adai gi level du dai di kumdhaningde adu leiri ba purpuna makse akoi Manipuri ni Manipuri amana Manipur gi siminisa oibada Manipuri amana Manipur gi mantri oibada madude da kaigo mamatagi bias leitan leminaba Manipur du ID pamje ko adai aspiration da any person amana haijege ko community amana nataba person amana minister phangba matamda MLA ogeno orum matanda mai keno par ko matanda madu koi punna
ya saruk manipuri amana paibane na khal laga akoi the penthokpa aduda akoi gi manipur genu du koi uminaba adumain tawwa kanu du ai ti pamjei ana sumaina ai gi any ai koki gi wasu nate nagai wasu nate ko amai wasu nate mai tei gi wasu nate ai di sileida peno se pung siam ka hena dona kan dai di pung thadu jade bu ko aduna anything hoji leiba government gi leiba anova ni akoi newly formed government ase popular government se masi gi lead tawriba akoi honorable Chief Minister 𝐍𝐂𝐿 magi kenosi deida magi vision du deida mai le ba haitare ko tangai phadna sanga da component oi biya ba mi sing do adu madu gi expansion du da soidana adu yarok kane na khali madu deida any community wise ethnic wise na trakana wise wena madu da bias leita ba pod amon oi ba adu maina oi bu comment na ma madu gi council minister ma idi adu mai uhenningi na adu mai thamjage Uzamara sa kogi Chorchampura kogi government sembada kuki MLA ahum yaubagi Chorchampura ngana irang hawai su kogi social media da viral bagi video sure ngasi makasu ayuki ngasi bari thuga yekhaiba tawbagi su ure oza masida kogi lakchani bo hom oza kogi mamang su masi MLA ahumas MLA sing asi boycott tawkhre habagi kuki zo miyam gi thajaba mangan duna lengak sembada yauriba MLA sing kuki zo na taba mafam singda 𝐍𝐄𝐖𝐒 council na social boycott tawre khongjang asibu sogaladuna Chorchampur district ki 𝐍𝐄𝐻 students organization KSO na district asida pungkun mari ki total shutdown su laukthokreja masida sai matang sa lakchani ba je 𝐍𝐿 mamang ga sungarang gi paper da su yaugre 𝐍𝐿 MLA ahum asi phanggi kano phangnaba phana ba gi reward su laukthokki ba su leireja masida 𝐍𝐿 na lore ba khongthang ase ba khamai ni ga de yengbe ja moi hande hona ta laga leba demand amani ko separate administration aduga assembly yaw bai in territory ama piu haina kuki state jangamlam adu ada haibana sing me ama haib pose ada ori ba posi dadi ngasagi madugi kano to buri yaram meeting ade madudagi laiba madu shato na reiba kadai myam ja koi ure dana ko urabani na maside da akoi india gi laiba political yam clearly ju thangure dana ko Manipur si akoi na maset khaidok pe haba mai state amu oide mandi magi legitimate oiba magi boundary ki kari gi pot myam lei legal question myam tholakani jam yana to pot amani princely state amoina masi Manipur gi territory yauna merge tawbani company india da yaw position mai clearly thangure dana masi dei da bhab tadraga de understand tawdraga di ko puno Manipur gi idea Manipur da satna draga di maduda lakpa magi follow up action sing adu di moi madu consequence sing adu di moi masana madu responsibility to lojaba tabani nadra sida koina kari haining ai lei democracy ni moina adu tawada taw haibduna amani dana ko lawba khongba adu tawba demand taw haibduna mani madu gi follow up action amsu lakane ba ko maduna kari keno tawre igena bhab ta nadringe da tan da ba mayam leigre hoji bhab ta na ba ko mayam yaroktana tholaktana kholaktana e Manipur si kai bi yaro da view amani sugumba lei simai tawi college academic ki point of view dagi kai dagi mayam sei ama sangna ni sangna ahum sang nei narak posita mayam thongna re dana ko thongna mayam puna maksi da bhab ta ba khathengau bai tare le hori ba kamu sing ase adu moju tarakani itang thengbai wane adu moina wakhan tarak pa kanda adu masi po mayam sing adu moida wakhan tarak pa haibuse sidida koina government semadi yaure iba government sema pa ngamai sing se almost 50% hena koi gi people gi level da masi assess tawrabane wakhan takrabane ade moi mathak ta lehoba pham pai hoba ko loba ke doba adu ada gunda sa hoba kharana bhab ta bu tasana da gi wane bu ko nampu apu da sina bai wane bu ko aduga general masses da di government amaling pangam bagi magi pangal lama lak pa haibuse semak pa haibuse makoi gi people singi marakta sumba miyam singa sigi marakta almost 60-70% di leriba Manipur gi idea Manipur gi leri consciousness ya masi leigrabani adun leigrabani na madugi potu akoi matam khara ngai ba tabani leriba pot miyam singa se moina hana thamuba moi gi mouth piece oiruba mouth mayamat leidina ko adu miyam singa adugi moi hek palauna handokpada kitang ikai ba ke doba mini na ko adugi nongai tab ko pa leitana moina angam khara utpe wani da adu people gi level de amba almost consistency adum leigrabani adu leigrabani na moi kashiam kuina to wunga moi phana lak haira su miyam gi keno yaudana moina organization na adu ada na miyam da tongdana miyam gi keno yaudana kem to ya bana te bu adana madu gi miyam sing aduna di haiba consciousness tu lakrabani na
government phau sema khrabani na ko adugi tawna bu hona bisi ta mayam ma taw khre bu ko taw khrabani na hai bu potu la khrabani na moi soidana matam khara aham bagi nga adu ada irang tawrusu ama tawrusu adum tam tam na I phagi ne na lawe ko yam kain hengala roe na aina khanbada adumaina dum ui aidi aduga hojiki oina sidi moina han haidu ba thangjiru fa mayama moi keno du nan thoraga lakpani na thoneri ba singa siju moi praja gi level du uraga yaure ine bu praja da aidi moi they are directly encounter with people ne maran di moi election tawri ni ningthau unari ni bon khomi ni chali ne bu ko adegi di NGO CSO adu adai to imiam sidi moi gi leriba mi khara du kai ga moi pai bu khulai nung la di mi na phu wa phu da ngak to bu ko pocket do mayam du ga product to boi wa ne bu ko adu ga high ri election thenari ba election ka ri election le pi ba kana to sing di moi directly encounter to na ga people sing adu ga moi ga day to day life ta experience to minari ba ne bu adu na moi ne yaurak pa moi na tholak pa hai ba se moi gi level du da moi masana confidence le thola ba ne adu na sidai da hoi kem ta sing ne ngai leite bu adum tam tam na dum ai ingdhaza gi ne ai main ai meng de smain ui adu kai wege du yeng utam zama thang sa koi gi thadawin pi koi manipur gi koi gi thadawin pi manipur na phungdor koi matung ina koi gi deputy chief minister nimchatu gena thadawma oina chap chaba philip leptuna manipur gi interior integrity nga o haiba wa phungdor le luza sam tang ji osa gi modari kamai thamin asidi ma kano da su high grade na mamang gi kano mai social media da su namsaki gengi ma gi mapur ba haita re ko my husband si khoi la lulu amagi ma gi kano du no do bok tamai maming du on gre da na ko ming on gre du tawra tawre na khaba da kai da khaba da mak yaw draga su kano da ko gi social media viral oire da na ko ada adugi lambi du ma leiba du na ma si tawre na ri lamja thang kari Michael lamja thang hoi kai do mayam sing tawra khola kai do ga moina si lambi pu da na ko ta na kai do na la pa ya tha do oina leirani kholani haidna mai cookie clan gi mai cookie haibasi group amana te atne amana te bu cookie haibasi a type a form of polity ne bu mo je political aspiration aspiration ama sagal ine bu political entity ma sagal ine bu madugi manung du da thadau ju component amane na moina haibai wane thadau sing aduna akhoi di adu component na te na haira dum lo ra matro adugi potui wani da adu lakpa ai haije ma si consciousness si lakpa ma change bu si mayam khona bu di yore ine ba adu khona bu se asina maram or kan si da magi adu mai haire ini thadau na thadau haiji manipur gi magi riba magi ko mane ba ko ai lon da haire ga di mayam english di tribe haram be ai si manipur gi one yeng ga di ma si manipur gi clan amani yek amane na ai di dum lowe bu ko ai di leidana ko masu principality amane na ko adu mai le kan da adu ki potu de da mana leiri ba pot asi de da ko na lakpani na mazu manipur gi oiba sagat pa pot asi da masam sang yaurok pa pot amani na moi khori nawfam ta ba adu mayam lei khrabni na moi gi kanu tholai ne ba ko masi tholakane ba sida na te ba original inhabitant magi original magi ledi ba lamnam sidagi polak pa lamnam chaurok pa missing adu lamnam si wakhana dum khan gane ba ko sina ta ba infiltrator site tare ko intruders kharana magi influence tawraga chalu matam khara do moi soidana ka isorna tabang sem mapuna mokoi busu wakhan tan birak pusu masu oisunu adu oisura kani oisoi re ko adu mai tawra la kan sida yamna punba manipur amagi saktam mado akoi mimangda sai khragi keno manung sida akoi thambang amna na ba amtang madu akoi pun honamina bada thadausu chauba magi thodang ama lobiu haibase mana haibasi gi matakta aina so amwana amakoi gi ngasi kuthang sida ai maina haijeri Nama sang sa roi boy na koi ki ngahani koi ki tang February ki tang mari haba tari yumjam kimcha na koi ki chief minister oi na ot ceremony ki numit asida lau ki ba numit asida iroi na koi ki matam kuina lep lu ra ba haba tari nongmai ma khonse taru dra matam da koi ki sinam ko koi ki Imphal East District ki manung channa leiba koi Khundrapam Assembly Constituency ki manung konba sinam khul da khundari ba maitai koi khun singa sida nongmai round kaya kap tharakre haina sinamgi village protection force na hairi haiba bafum yauriza sa matang ji wa ka maine ke di thambe masi moi gi pen da khar phongdo puani da adu mong na yamna casualty yahan bo kolam badi hojik ti yar re popular government am su lakre ama lakre leithana ko ade moi masa su khuldu le mi sing ado adu su adu magi
samna hakan da hojiki lari ba khun jinakna leibani na ko adum tam tam na pau phauna rakani ade han leiramba mi myam sing li khangna sana lo yauri bane marak ta lakpa khara na mai mathak le shala kan du to to boi wane mai community ke no gi kano da magi kai haitare madugi spirit aigada community based spirit to the moina tongshala kan du da potu sawgalingi kholingi da ma to boi wane adu miyam du yarak ta sto ngamgadam nate adu masi akoi adum sumba macet khara thokani mapung moina thon badi ngamaroi leiba pot sina maram mona kan si da adumai toroga tam tam na adum pharakani da han bai ko pe khara sum tita khara sum khara akoi gi kana to boi wan adum masigi pose ayamana haidi whole manipur government ama semai se manipur pumbagi agency me amagi assessment lore matung da magi piece to tawbi yarani akoi kudum sa lena haira kan du da madugi report tu phanga kan da ne government se aduna ta di semoi bo ga su adugi potu leibani na adum kharaga episode masa kharaga dum teta khara tholok pe lakshan bangam level da dum leigani na ai di sumai thamjage yam nungai jai oja na chinbak matam kya kai thokpiduna northeast window ge news analysis sa saruk yabiduna mapum farm libagi tamakta oja bo haninga leitana thakpa phongdukchari loina na northeast window tv na sandukchari ba news analysis matang asilo shinjari miyeng tabiri ba pumna mapu amuka suhana khurumjari northeast window miyeng tabiri ba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thapaki pau pijari ahanbada अथुबगी ओइना दुबई की warehouse worker की थबक कौरी हाइरिबा थबक असी apply तो बिनिंगबा मियोसिंगना presentable and good communication skill लेबता नतना मसागी चही कुनमाथोइदगिना कुंट्राटरेट फावबदा लेबा ओइबिगदबनी हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी per week ta 6 days duty ओइजगनी 2 years work visa pizagani loinana accommodation and transportation pizza batanatana medical and insurance su pizagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada united arab emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to winingba miyosinga indian car license ka loinana gulf ki license leiba oigadabani amasung basic english communication leigadabani हाइरिबा थबक असगी इंडियन लाइसेंस पाइबीबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी लिसिंग यांखैदगी हौजगनी गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी लिसिंग यांखै मंगादगी हौजगनी अहुम सुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी हाइरिबा थबक असि अप्लाई तोबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 centimeter की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंग चाबसिंग अदुदी accommodation transportation अदुगा duty meal सु पिजगनी हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी लिसिंग मौद्रा तरेतगी हौजगनी पमरोल की दमकता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हता न्यू चेकोन रोड लेंसिन बिरऊ हक्चांग फन थमगे हाइरबदी इरमद मसिमक्तद लैबा ख्वाइदगी फरबा हॉस्पिटल सिंगी मनुंगदा अमा ओइरिबा बबिना हॉस्पिटल लेजरी मफम असिदा थाजबा यारबा अमदी सेल यामना चंगदना स्पेशलिटी कुनहेनबदा अना लायेंगबगी खुदोंग चाबा पिजरी पेडियाट्रिक्स कार्डियोलॉजी कॉस्मेटिक सर्जरी अमदी स्पेशलिटी मखल मखा कयादा अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगना मरिक चुमना थवाई हक्चांग याउना लायेंगजरी अदुना स्टेट वांगमदा अमु करिगी चटलुगनी अखोइगी मणिपुरदसु होगिक्ति अवांग बथाकी हेल्थ केयर फंगलबदा मतम मांगन बिरगनु सेल हेन तिंगन बिरगनु अखोइगी स्पेशलिस्ट सिंगदगी मालेमगी अफब थाकी लायेंग पताप युमफम ओइबा सर्विस लोबियु बबिना हॉस्पिटल वे होप मीट्स कंपैशन अकुपा मरोल की दमक बबिना हॉस्पिटल सजीवा जेल रोड खाबई सोई इंफाल ईस्ट लेंगसिन बिरउ नत्रगा अखोइगी फोन नंबर 6909390666 ता कॉल तौबिरउ हक्चांग फन नर्स सिंगिदमक अचौबा अपॉर्चुनिटी अमा पुदुना लाक्चरी मदुदी हौजिक मलेशियाना इंडियन नर्स सिंगी ओइबा खुदोंग चाबा पीनबगिदमक मिडियंग चंगलकली वेस नर्सिंग लोइरबा चही अहुमदगी तादना एक्सपीरियंस लेरबा मियोइसिंगना खुदोंग चाबा असि लौबिहो
ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯂꯔꯤ 1 lakh, overtime incentive, free accommodation, ticketing ꯑꯃꯁꯨꯡ long term visa ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯈꯥꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ 7005273217 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ 7005063196ꯗ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯎ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡ ꯍꯠꯇꯥ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯆꯦꯀꯣꯟ ꯔꯣꯗꯇ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯛꯎ꯫ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯖꯔꯃꯅꯤꯗ ꯑꯣꯁꯕꯤꯇꯥꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯃꯔꯁ ꯕꯦꯛꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ 60% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ 50% ꯐꯪꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। मरीसुबदा मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। मंगासुबदा कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। तरुकसुबदा ऑटोमेटिक मेकाट्रॉनिक इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। तरेटसुबदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हाइरिबा स्ट्रीम असिदा तमनबगिदमक्ता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बैकग्राउंड लेबगा लोइनना 60% फंगबा ओइगदबनी। निपानसुबदा मेडिकल टेक्नीशियन रेडियोलॉजी असिस्टेंट MTRA तमनबगिदमक्ता एनी स्ट्रीम दा 50% फंगबा ओइगदबनी। मापनसुबदा मेडिकल असिस्टेंट अमसुंग तरासुबदा नर्सिंग हारिबसिंग असि तमनबगिदमक्ता 12 नत्रगा ग्रेजुएट लोइरबसिंगना अप्लाई तौबा यागनी। लोइनना हाइरिबा प्रोग्रामसिंग असि तंबा महिरोइसिंगना थागी ओइबा स्टाइपेंड 1,100,000 1 लाख फौबा चही अहुम फंगनी। लोइनना 100% जॉब गारंटी इन जर्मनी दा ओइगनी। लोइनना 100% एजुकेशन लोन सु सपोर्ट तौजगनी। अकुपा मरोगिदमक 7005063196 ता कंटेक्ट नॉर्थ ईस्ट विंडो मिनिंग ताबिरिबा मयाम पुनमकपु तरामना ओक्चरी हौजिक मपालामगी थबकी पाव पिजरी। अहानबदा अथुबगी ओइना दुबईगी वेयरहाउस वर्करगी थबक कौरी। हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना प्रेजेंटेबल एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल लेबता नतना मसागी चही 18 फाउबदा लेबा ओइबिगदबनी। हाइरिबा थबक असिगी पिजरिबा खुदोंचाबसिंग अदुदी per day 12 hours duty hours ओइजगनी। per week ता 6 days duty ओइजगनी। 2 years work visa पिजगनी। लोइनना accommodation and transportation पिजबता नतना medical and insurance सु पिजगनी। हाइरिबा थबक असिगी थागी ओइबा सैलरी 19,000 तगी हौजगनी। अनिसुबदा यूनाइटेड अरब इमिरेट के ड्राइवर की थबक कौरी। हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना इंडियन कार लाइसेंस का लोइनना गल्फ की लाइसेंस लेबा ओइगदबनी अमसुंग बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशन लेगदबनी। हाइरिबा थबक असिगी इंडियन लाइसेंस पाइबिबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी दी 50,000 दगी हौजगनी। गल्फ लाइसेंस पाइबा मियोइसिंगी थागी ओइबा सैलरी 50,000 दगी हौजगनी। अहुमसुबदा बेहरन वाटर पार्क की फीमेल रिटेल स्टाफ तरा कौरी। हाइरिबा थबक असि एप्लाई तौबिनिंगबा मियोइसिंगना रिटेल एक्सपीरियंस लेबगा लोइनना यामद्रबदा 165 सेंटीमीटर की चांगदा वांगबा ओइबिगदबनी। थबक असि तौबा मियोइसिंगना पीरिबा खुदोंचाबसिंग अदुदी एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन अदुगा ड्यूटी मील सु पिजगनी। हाइरिबा थबक असि थागी ओइबा सैलरी 1,000 हौजगनी। पमरोलगिदमक्ता 7005273217 नत्रगा 9366230077 नत्रगा अखोगी ऑफिस नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी बिल्डिंग हत्ता न्यू चेकोन रोड ता लेंगसिनबिरउ।